Chamber of Commerce pen abang so pini pressmit kangni alam the bangala pulo je atumi suka janalong tax department pen se awareness matla trading la chana mukha kelang da macha ripen check da ma pudalong isi ningdu alam ngalalo je imithang karbi anglong lapen ilitum mada biha bibar ka chukle ma bang phi tum don busame isi council pen aron da pathik do ha soron ke trading la chana mukha bang nang eji polam si atum is best ame atum awareness deng bom no lapen trading la chana mukha tame reply bom lo same atumi bang ke lason si an theglong lo ma theglong lo ra tame hadak tax department atum abang phu atum mansi isi latum munit Jepang room lapen munit Jepang si areng aku dame pasulo sila so puthak makan nili tum chamber commerce dame ning oil lo lapen ning lo apen ethelam nili kachunili ni bangala pulo beha bi para chukla bang bang pisame moi prang la bangso mate tumia sonson moi prang ke keng pedaji phan bang nili tum chamber commerce dame la business person doan phan tame chunili lo lapen non la bangso atuni suka janlong bang phopan eres lo bose arjulo same hadak bang thom jese hadak pedana muni tumdo hal tumanda kenem tamji matela ingrodi pen labang so sodak pen kang sai pan sining tum chamber commerce ko pen chuni lo pen halaso sugajan area mathadak adema bangke phek te chuni ri bangke jitu council EMC amadum hantame malpen tax department ko hantame hada business bangke close checking lapen training lesson ke do antame ingthan ning busini tum bangke chamber commerce bangke gachuni ri padupa lapen gachuni ri tum apulo tum chamber commerce ko pensame restaurant bingong bangke labangso atuni la tax department panadi mane areng aku kepasu pencenglo lapen hatak lokal tu mana me areng aku kepasu langsung teklong lo asila so putak maning tum penap na big same tum la isi top jil pen SPDC lo kami alu pidamji titinya namta tudunji do patui bangke latum keklaim mangai illegal piglo si sodak pen latum mangai inside bag na po ko trading license sampai tak income at segi mil, akhirnya non son taxation department mempan ke langrem puason si di jogdam po, asi non nekang kilang ian bangke, dason bangke east west punot, mana kiklaim predaji, angse milihin pada tuning ringo, lapen, lapu west kerbianglong. Ini tum dak west kabinong chamber of commerce tum ta dolo lasi la department na hin tum yong si ini tum hanta na cira punai konte la trading license ahin make ini tum west kabinong chamber of commerce hin meta cira mon po anso se ke claim kini ke dam kini phan ke ini tum ta body dun po cira ta cira mon pamit po la pen ka cira pun ta mane ang tek misen po si nili mane mathadam lo kasi nili tum west kabinong chamber of commerce nili secretary general lapu chairman lapen tum claim rapet tum anta mane cerapun po so pantay pake Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.